Timinsay tayo tata, you are God's temple. Da kayo ti templo ti Dios. Ket dito'y temple nga dito'y ada ti talo nga kayat kung ay parang kada kayo about temple. May isa kaya nasawan house. You are God's house. And one thing more, you are God's body, or you are body of His Spirit. Da kayo ti panakabagi ti Espiritu ti Dios dito'y lubong. Amen? Tawan bagi ti Holy Ghost, iso nga sumrek kada tayo ti panakabagi na. So nga, you are God's body, or Spirit's body. So, dadya adalan tayo, and dagiti da dumapay. So, i-base tayo, ijay scripture. We are God's house, we are Spirit's body and temple. Kitaan tayo, iti 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. Hallelujah. Da kayo ti templo ti Dios, balay ti Dios, bagi ti Dios. Amen. At nung makita yun na dahil nga message, ada kayo ti templo na, balay na, ken panakabagi na, maawatan nyo kuma. Ngano bagida ka, ni Apo Diyos, anang kayat ngagsaksakit ka. Nagigay kumati umay nga adal ka datayo, no datayo ti templo ti Dios, balay ti Dios, bagi ti Dios, or bagi ti Spirit of God, anang kayat ngagsaksakit ti bagina. So kitaan tayo diyan, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself. Ti bagiyo at saan nyo nga sarili nga kukwa. Verse 20, for God bought you with a high price. Taginatang da kayo ti Diyos, itinangina unay. You must honor God with your body. Or, therefore, honor God with your bodies. So, makita yu jay, nga, datayu ti templo ti Dios. Tanagyan kadatayu isuna by His Spirit. Anyon nga kukwa ti bagiyo, taginatang ti Dios. Apay nga templo na, apay nga balay na, apay nga nagbalayan ti Espiritu na, wen taginatang na. So nga ti bagiyo nagatang. Tinanggatang na the blood of Christ. So babayan na dara ni Kristo, binayada na ti bagi tayo. Idi ti bagi tayo, idi nagbasol ti tao, nagbalayan, nagijay nga dakes nga espiritu. Nagbalayan, nagiti saksakit. Nagbalin nga templo, nagijay nga narugit nga espiritu. But idi in mind ni Jesus, kat natay, kat jay dara na, kat nag-ayos si jay Kalbaryo, kinatang na, jay bagi tayo. Ginatang na by His blood. Isungan no awatan, dagiti tat dumapay nga hangan ang awat ken ni Kristo. Isungan no patyom dayan nga ginatang da ka by His blood, ket aksepam isunay di pusom. Awan ti kalinteganen dagiti daduma nga agyan ken ka, taadan ti kinkukwakin ka. Awanan ti kalintegan, ti diablo, demonyo, sakit nga agbalay, itabagi, tanagatang dayta iti blood ni Jesus nga pagbalayan ti Espiritu ti Dios. Isu nga, day bagim, tata, no namati ka, no naborn again ka.
Dagiti hangan na born again, awatin nyo ni Kristo ta sumurek di Espiritu Santo di bagiyo. Tapno aramidan na di bagiyo nga balay na. Timplo na, kin panakabagi na dito rabaw tiraga. Tapno di salunat na agbalay. Ngam da kayon nga namati. Da kayo nga nangawat kini Kristo, makita yu kuma, nga nagatang, dayta nga bagi ti blood ni Jesus. Ginatang ni Apo Diyos nga balay na. Ginatang na nga timplo na. Tapno di Espiritu na katagyan. Ket no agyan isunay di balay na, at dati maaramid ijay. At dati miracle ijay. Amen. Tano agyan ti Dios ijay bagi tayo, ado ti mangyari ijay bagi tayo. Pakitak lagi ijay maramdama. Ngam kailan makita yo, nga haan yun nga bukod nga bagi de tabagiyo, bagi ti Espiritu ti Dios, balay ti Espiritu ti Dios. Ket ti Dios, di kinadyos na, iso ti agturay di bagi, no pagturayom. Babaen ti pamati. Okay? So, ijay tayo nga makita, nga nagatang gaya mo di bagi tayo, nga nagbalinan nga balay ti Dios. Haanen nga balay dagiti dakes nga espiritu. Haanen nga balay ti demonyo. Haanen nga balay ti sakit. Addan ti nagbalay nga Dios. Hallelujah. Ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Maawatan nyo na ito yung kinapudno, mawayawayaan kayo. May sabay nga verse, 1 Corinthians 3:16 and 17. To'y kunanay day, don't you realize that all of you together are the temple of God, and the Spirit of God lives in you? Anyo yang amo? Ngada kayo, ti templo ti Dios, ket ti Espiritu ti Dios, agiiyan kada kayo. Verse 17, God will destroy anyone who destroys this temple. For God's temple is holy, and you are that temple. So makita yung manan ni Jai, nga naibaga, nga da kayo ti templo. Iso nga timang dadaal ti templo ti Dios, dadaalan ti Dios. Iso nga gaputa da tayo ti templo na, hana nga kayat nga madadaal jay templo na. Hana nga kayat nga dadaalan ni Satanas. Ni Satanas nga magdadadaal ti templo. Ti Espiritu, dadaalan ti Dios. Iso nga noan yaman ti demonyo, nga magdadadaal ti tabagiyo tata, dadaalan ti Dios. Kung na timang dadaal iti templo na, dadaalan na, dadaalan ti Dios, timang dadaal iti dayta nga templo. Iso nga si Satanas, ni Satanas nga magdadaal, dadaalan ti Dios. In mind ni Satanas nga agtakaw, agpatay, kinagdadaal, nga in mind ni Jesus, nga mangited ti biyag nga wan pagkurangan na. Hallelujah! So, nalawag nga day bagita yu ti templo ti Holy Spirit of God. Amen. Kailangan nyo nga maawatan de dyan. Ijay spirit, soul, and body yu. Hanlang ijay panunot yu. Kailangan nga amuyo kat amuyo nga ada nag-iiyan kada kayo. Nga tinag-iiyan kada kayo no namati kayo. Spirit of God. Kaya Spirit of God, Creator. The Spirit of the Diyos, ket man nakabalin, amin. Kailangan makita yun ay, halang nga basta Espiritu. Kailangan nga maawatan yung nga da Espiritu ti Diyos nga nagbabalay kada kayo, iso tinang palswa ti langit kindaga. Amen. Agaasam na jay nga Holy Spirit nga God, nga nagbabalay dito itulang
lasag ken bagi tayo, nga pinarswana dagita init, bulan, dagita angin, aming nga makita, ken saan nga makita, kat aramid di Holy Ghost. Kat santo nagbabalay ken kada jay nga Holy Ghost, no naawatam diyay, makitam, tinaidumay di biyag mo, nga day tabagi mo, no sika nga tao, nagbabalayan day Creator, nga man nakabalin amin nga wantin posible kanyana. Kat no dayay nga Dios, nga Espiritu nga nagbabalay ka na tayo, kat pinarswa na tilang kindaga, kat awan imposible kanyana, hindi dayo kumang maawatan nga di Spirit nga nagbabalay di bagiyo. Kaya na amin nga ikaten, dalusan di bagiyo, kalisaksakit, ken kalagijay nga demonyo. Ura bahaya rabose. Amo yung amin da ito'y sursurok. We need revelation. Ket umay lang ti revelation if you believe. No believe san to mai-reveal. Yes. Ingana nga maawatam iti kinagpaypaysuanan. Asla ko mapanakaamom ang ada Diyos nga kas panakaamom nga ada bitukam. Are you getting something? Kas panakaamom nga ada tulang mo kasi kumapanakaamom nga ada ni Apo Diyos king ka. Day aditi kayan ti revelation ngay bagabagak kala kayo dito. Kat no mai-reveal ken kadya kadakkel ti Dios awan kabuteng mo nga sakit, tadakdakkel ti Dios nga nagbabalay ken kakaysa sakit. So na day bagabagak no amuyo ti kaadaan ni Apo Dios. Kayo mabuteng karigdi pamutbuteng ti lubong tata itin tiro ti lubong kokubid kas kala kumpormi. Anak kay kaya na da jay Diyos nga Creator of heaven and earth na nagbabalay ka na kayo. So ipakita ka na jay Job nga na jay. Nga the Holy Spirit nga nagbabalay ka na tayo ka Creator. Job chapter 33 verse 4. Creator the Holy Ghost nga nagbalay ka na kayo. Sunatin ang create dito lang. Ijay muscle tayo, ijay blood, ijay urat, ijay utak, ijay mata. Sunatin ang ti power ti panagkita, power nga agsao. That's the work of the Holy Ghost. Kat iso dyan nagbabalay kada kayo, you need to believe in Him. Maraday nga spirit bigger and greater than Satan. Ta iso tinang create kini Lucifer iti nga nag-reveal iti Dios. Anang ay kaya ni Satan iti Holy Spirit nga da kada tayo. Ket the Holy Spirit of God nga nagbalay kada tayo. Iso dyan ang parswa iti kini Lucifer. Anang ay kaya ni Lucifer iti Creator. Masapol maamuan nyo dagijay, tapnuhaan kayong agbutang kini Satan, masapol makita yun ni Satan, nga smaller than God. Nga makita yun ti Diyos, nga He is so big, nga insurok kada kayo di last Wednesday. He is so great, nga jay ima na, igen-igen na ti heaven and earth, kasla tayo lang, kasla lang munggo. Bukal ti munggo ti kadakkel, iti daga, ijay dakulap ti Diyos. Kada ijay kaslamunggo, nga daga, ada ka pa lang ijay, nga kaslaka, nya dayay, nya pa iti basbasit nga munggo. Ha? Kaslaka lang dajay, ayam ti manok. Ha? Nga nagbasit kat si kantulakit din dihan na nga kaya nga hilan. Nagidya ko magamin di pa nakaamu tayo iti Diyos. Amo yun no kaya ti maagasan nga talaga masapul dakdakkel di pa nang kita iti Diyos kaysa jay sakit iti bagiyo. Dakdakkel di pa nang kita iti Diyos panakamu iti Diyos kaysa ni Satanas.
Isu nga inak isursuro de kina Diyos, ti Diyos tabiliban nyo, ta i-confirm na kada kayo. Isu makita yun na verse 4. The Spirit of God has made me. So makita yun ajay, ti Espiritu de Diyos inaramid dak. Ta isu natin ang create kada tayo, isu natin ang create iti amin nga makita ken saan nga makita dadjay nga spirit isu diyan nagbabalay ditoy uneg tayo tata if you are believer. Katagi jay saan pa nga nang receive nyo ta sumrek dadjay nga Dios kada kayo tapno may the power na ide uneg yo. Hallelujah. Numaman nyo lang dadjay kay mabubutan tatatabot-bot ngen dati tatao. Panay baksin, ibagada, pabaksin kayo, tamatay kayo. Nung kayo nagpabaksin, no amum, no sino jay Holy Spirit nga nagbabalayken ka, greater, million times, billion times than vaccine. Are getting something. Apay nga mabubutang titakuhan, nagamin nga mamuti Diyos. That's the reason nga masasyak ti sa nga lubungan. Tandang amamu ti kadakkel ti Dios kadakwada ngam numamamum ti kadakkel ti Dios ken ka. Fear not, for he who is in you is greater than the demons of hell. Amen. Hallelujah. So the Spirit of God has made me. And the breath of the Almighty, sumalang the breath of the Almighty is the Holy Spirit. Kasi kunak ti breath of God, ti angis ti Dios, saan nga natural nga angin. Ta isu na tinang create ti natural nga angin. Sakbay nga create na ti natural nga angin. Agang angisen ti Dios, ta ti angis na ti Spirit na. Isu nga, the Holy Spirit greater than wind, greater than tornado, than ipo-ipo. Amen? Urabahaya rabose. Katadjay dyan nagbabalay dito'y body. Oh, hallelujah. So ano biliban nyo na dyan, dalusana da kayo. Dalusana jay sakit, dagi jay pain, dagi jay high blood, diabetes, ulcer, cancer, cataract, rheuma, arthritis. Because the Holy Ghost, awan nga pulos ti sakit kanya na ures ang kabasit. Uray allergies, skin allergies. The Holy Spirit, pure health. Hallelujah. Iso nga sumrak kada kayo na jay ti kayat na nga i-manifest ijay spirit, soul, and body you. You need to believe in Him. You are the temple of God. You are God's house. You are God's body by His Spirit. Today, hallelujah. So the Spirit of God is creator nga nagbabalayken ka. Woo! So ngay meditate yun na dyan, receive yun na dyan, creator na dato. Ito'y bagik. Lord, i-reveal mo na ito, kung nami dyan, gana nga maahuhatam. Next verse, Psalmo 104, verse 30. Amuyo jay Holy Ghost nga nagbabalay ka na kayo sa believer. So nga I know, ada pa nakaamok ito nga kinadyos ti Dios nga nagbabalay in my bones, in my marrow, my body, my muscle, my flesh, my blood, balay ti Holy Ghost. He is the health of my body. He is life in this body. He is creator in this body. Hallelujah. So nga kaya na nga i-recreate no dati na destroy. Madina nga ma-destroy ti bagina.
Madina nga maanay. Apay na kayo, ada balayo, kat kayat yung nga maanay. Madiyo. Di ba, kaswar nga na ito'y balay mo na ito'y kat maanay, kat awana, madiya, spri ta, madim de anay. Kasamat ni Apo Diyos. Madina nga maanay, di bagina. Madina nga mariuma, madina nga ma-arthritis, madina nga ma-high blood. Oh, hallelujah! Kailangan nga makita nyo dyan because iti freedom nga talaga, you shall know the truth. Kailangan mamamuyo ti truth, the Father, the Son, and the Holy Ghost, and the gospel. The Holy Spirit is the Spirit of truth. The devil is a liar. Ulbod ni Satanas, pero ti Holy Ghost, isu ti Espiritu ti kinapudno. Ti Dios, iti Dios ti kinapudno. Kat isu na ti salon at tayo, madina nga madadaal di balay na. Hallelujah. Madina pa'y ni Satanas nga kabalay. Anang kayat ti sakit nga kabalay. Anang kayat ti demonyo nga kabalay. Ti kayat na isu na ti agbalay. Iti ginatang na by His blood, by the blood of Jesus. So nga i-resist yun na kita nga sakit. Awang karbangam dito'y nagatang da ito'y ti blood ni Jesus. Awang karbangam nga demonyo ti sakit, demonyo ti high blood, demonyo ti diabetes, arthritis, demonyo iti ulcer, ti cancer, tumor. Leave my body. Kailan makita yun na dyan. Ti makaresist, kinamoy dyan. Apay nga do the Kristiyano believer nga haan nga resist, they do not know the message of the gospel. But ngum numaawatan nyo na jay. Di ba, wan may bagayo jay? God. Iso ta nagbabalay ka na kayo? Partner na ba ti sakit? No, because He is health. Awan ti pagkuyugan ti sipnget kinlawag. Awan met ti pagkuyugan da sakit kinisalonat. Ti Dios ti salonat. Madina ti sakit. Ti Dios ti lawag, madina ti sipnget. Hallelujah! Harabahaya. Psalm 104 verse 30. Oh, praise God. Iti ESV nga basal. When you send forth your spirit, they are created. When you send forth your spirit, they are created. Idinbaon mo di spiritum na parsuada. Idinbaon na nga di spiritu na di bagim, manyati aramidan di Holy Ghost. Hallelujah. Iyag na ti life, iyag na ti health, i-recreate namanan. Jay bali nga dinestroy ni Satan. That's the reason, no, apay nga the healing. Hallelujah. Inbaon na di spiritu ng agyan, di bagita yo. Tapno ma-recreate, dagi jay na destroy. Mahilan, dagi jay masaksakit. Because God is the God of health, healer, and medicine. Amen. Amoy matanan the Exodus 15:26. Kunana is the last part. I am the Lord, Jehovah, that healeth you. Kunana Apo Diyos, inbaga na Apo Diyos nga ti sarili na siyak ni Jehovah, nga mangagas kala kayo. Inpakaamo ni Apo Diyos nga isuna kat healer. Kita dyan nga spirit na, isutiniyag na kala kayo for you to be healed, for you to be recreated. Iso nga kunanay dyan, nga idinted na dyan spirit na din baon na, they are created, and you renew the face of the ground. Pinabarong, itirabaw tidaga. Rabahaya. Amoy jay Genesis, guso-guso. Ididamo tilubong.
nga midyada da Spirit na iurnos ti daga. Iso nga na umay ti Holy Ghost, iti guso-guso nga biyag mo, guso-guso nga bagi, guso-guso nga panunot, umay iso na taumay na iurnos. Hallelujah! No pinabaro na, tirabaw tiraga ngayon urnos na, karkaro nga iurnos na ka. So nga umay na iurnos ti function ti bagim. Umay na iurnos ti panunot mo no magulo. That's the work of the Holy Ghost. Iso nga kaya na agasan uray panunot. Your inner man or your inner being. Hanlang nga bagi ti agasan na pati panunot. Iso nga uray dabagbagtit na kaya na nga iurnos. You need to believe in that. Amen. Ura bahaya rabose. Iti kaya ng Holy Ghost. Kita nyo dyan naramid na iti adang agargaraw ti rabaho ti dandanom. Nagsaon ni Father God. Ako na nang agsina ti danom kindaga. Ano ko na ni Father God? The Holy Ghost ti mangiurnos. Pag sinaan na di danom kindaga. Asam na nga kayan ti Holy Ghost. Nga imove ti earth. Imove ti baybay. No kuna nang let there be light. Maada ti lawag. No kuna nang maada ti init kinbulan. Holy Ghost tinang create. Dadya di Holy Ghost nga nagbabalay di bagiyo tataw. Oh my Lord. Oh rabahaya robose. Isu nga dagayo mang receive ka ni Jesus. No hanyo pa nga na-receive. Sumrak ti Spirit na di puso yo. Nagbabawi kayo nga idikat saan nyo nga inamamoy so na tatagbabawi kayon tananggagyo nga kailangan nyo gayam ni Jesus kanya Spirit nga umay kala kayo. Et no inmay kayo tataka nagbabawi kayo tawatan nyo ni Jesus sumrak na ito nga Spirit kada kayo. Hindi kayo nga maagasan. Tandaanan niyo kung nanay dyan, He sent for His Spirit, they are created and renew the face of the ground. Hallelujah! Woo! Tandaan na nyo, ulit akmanan. Next, nga kailan magita yo, the Spirit of God isu ti origin, health, nga origin, isu ti punganay, ti health ti tao. The original health of man is the Spirit of God. Mapantayo iti Genesis chapter 2, verse 7. So you are God's temple. Temple of the Holy Ghost. All-powerful Creator nga Holy Ghost. Spirit of life, Spirit of health, Spirit of power, Spirit of wisdom, Spirit of peace, Spirit of joy, Spirit of strength. Dahito yung nga Spirit ng iti strength kini Samson. Hallelujah. Dahito yung malang Spirit ng iti strength kini Caleb. Dahito yung malang Spirit ng iti strength ni Elijah. Hallelujah. This same nga Spirit ti adakala tayo. Kailan mamamuyo na dyan nga Spirit of God nga nagbabalay. Isunod dayawan tayo ti Diyos and ni Jesus na dyan nga Spirit ti work. Hallelujah. Genesis chapter 2 verse 7. The beginning of life or the beginning of man's life. Idirugi iti biyag ti tao. Iti yung makita. Iti rugi ti biyag isumatlang ti rugi ti salunat. Di nagrugi da jay nga biyag nagrugi ti Dios nga nagyan iti biyag ti tao.
Genesis 2:7. Unanay the Lord God formed the man from the dust of the ground. He breathed. Anong ko'y bagbaga? The breath of God is Spirit. He breathed the breath of life and to the man's nostrils, and the man became a living person. Yang itinaalayo dyan. Ididamo das da jay bagi. Mabaling nga nakaidaw no pinatakder ni Apo Diyos sa wante nakasurat. Tilang siguradok awan da jay istoryada idi. Nga didamo kano nakset da jay naramid na. Tilang di awan. Because I believe nga nalaing ni Apo Diyos nga mang timpla. Han nga masubraan. Amen? Tiyaman tiraduma de first kanukat. Nangisi tanakset. Hindi nangaramid manan. Maamak iso na baka makset manan. So, inadaw na nga dagos. Han manan nga kwa. Hapkok manan. So, jay popurawo. Nangaramid tima ikatlo. Usto-usto, iso nga kayo manggi, iso nga datayo. Istorya lang dayay. Pero, tapnuhaan nga ma-destroy, the message na daytoy, ang agpaypayso dayay. Daytoy ti agpaypayso. Nga idin puyot ti Diyos, the Spirit na, He breath, and to His nostrils, the breath of life, the Spirit of life, di kahit nasa wan, binmangon jay tao nga si bibiyag. Ti adalan nyo jay di damo di saan na pa'y ngayon puyot jay Spirit na, hanapay ngayon sang-aw jay Spirit na, pitak, da jay bagi. Di ba? Ngam di sinamrak jay Spirit ijay, jay pitak, na biyag. Sino ito nang ited? Iti life. Iti body? The Spirit. The Spirit nga inkarga ni Apo Diyos tinang ted life. So nga binmangon da jay pitak nga naadaan ti tulang. Naadaan ti blood. Naadaan ti urat. Nakakita jay matana. Nakangeg jay lapayag na. Makasao, ken agkuti. Dahil inaramid jay Spirit of God the first. Iso nga tinagtaudan ti health. Saan nga jay kinan na tadipay nangan nga pulos. In kabilang ni Apo Diyos sa Spirit na binmangon nga healthy, strong, awan defect na. Holy Spirit kinangharamid. Amen. Na-create kay body tayo nga na ito'y. Nga nadaan iti biyag kinagandar de blood na. Agkuti de urat na, de tulang na. By the Spirit of God. But tinagbasol na Adam kina Abe, sinumrek the spirit of the devil, spirit of sickness and diseases, na panadinadaal de function da jay nga body. Because of sin na isiparate ti tao jay Spirit of God nga dayhay, nga nang ted life. But itata, kung nati Bible, no sino manan ti umay kini Jesus, no sino manan ti mang-awat kini Jesus, agsubli da jay nga Spirit of God. Ket no agsubli manan da jay, no anya ti inserek na idi kiniadan, isumanan ti inserek na, ijay pare, dagi jay mang receive. Mas karkaro idi first because pitak na biyag. Tata, si bibiyag pa lang. Dinalaklakan nga reperen. Ta-repair laeng.
Idipunganay talaga nga create na nga agbyag. Ngam tata repair laan. So nga no, ag-work the Holy Ghost, umay nga mang repair. Iti body. Umay nga mang ted life, mang empower iti body. Woo! Iso nga na dyan, Holy Ghost, nga da ka na tayo, He is God, He is life. Amen? May sapay nga kayat ko nga makita yo. So now, the Holy Spirit, ngayon may ka na tayo. The purpose ngayon may, iyag na dyan life, na dinadaal ni Satan. Iyag na dyan health, umay manan agbalay, tay sunat ti aggrain in your spirit, soul, and body. Amoy no biliban nyo na dyan, kati accept you, ikararag you. Aramidan ti Holy Ghost. Iti bagiyo. Halang nga na dyan, naawatan nyo kot awanan ti aramidan nyo. You need to pray. You need to believe. And then ikararag you. Ngay manifest na da dyan nga word kada kayo. Tapno da lusana di bagiyo. Amen? Next, God is so concerned to our bodies. Concern ni Lord di tabagiyo. Apay nga concern? Balay na nga rod. Kata mo yung templo na dahi ta, usara na dahi ito nga body, usara na nga ag-preach, usara na nga mga ramid, iday pagayatan na dito yung earth. Tano awanan jay bagi tayo ditoy, hantayon nga maramid da jay, jay spirit tayon, kat mapanan mi di kaikarianan. Handan nga bumuyabiyang ditoy. Isu nga, concern dito'y bagi tayo, tahabang ada tayo ito'y bagi, maarami tayo palang, te kayat na dito'y, makakararag tayo palang, makapreach tayo palang, makailihan tayo palang. Concern iso na di bagi. Halang ay spirit and soul. Even our bodies. Mapaanak hijay. 2 Corinthians 4 verse 10 and 11. He is concerned. Concern iso na. Ije bagi tayo. Tabalay na nga rod. Timplo na. Hallelujah. Us-usara na dayta. So nga kayat na nga nasalunat. Mamingsan ko na ni Satanas. Wanangam, adamat ti sakit tapno adapagnakman. Ha? So ano ada sakitan? No kasi iti bagbagan ni Satanas, nagnaken-maken kunam. Naliksyonan ako ni sumaya kon kini Lord ta, receive kon da healing ko. Hamo ko na nga won nga rod. Kat ano-ano sam ti manu nga tawon, tapno agnakem, kaano kayang agnakem. Tatan nga nangeg mo ti mensahe. Han gayam nga pagayatan ti Dios ti jay agnakem kan. Amen. Hallelujah. So makita tayo verse 10 and 11. Oh, hallelujah. Through suffering, our bodies continue to share in the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be seen in our bodies. When agsuffer, dagiti tattao ni Apo Diyos ti persecution. Dati hantayo maiwasan na sa Christian persecution. Han mo nga inanayon dagiti daduma. Ulitak manan ti persecution haan nga binayadan ni Jesus. Awatan niyo? Isu nga di pa nag-Kristyano kanayon na di man na kay dadanas. Ngam binayadan na pa iti sakit. Binayadan na ti poverty. Binayadan na ti curse.
Binayada na dagijay nga rigat nga daduma. Persecution lang tihan na binayadan. Iso nga ma-persecute tayo. Ngam no sakit, reject it. Poverty, reject mo ija life mo. Because no sumrak ni Jesus kada tayo, ti isarak na His life. Ket ti life ni Jesus nga sinumrak kada tayo by His Spirit, ket prosperous life. Very rich life. Healthy life. Powerful life. Heavenly life. Full of peace and joy. This is life. The life of Jesus is the real life. And He is our life today. Amen. So my life is very rich life. My life is blessed life. My life is health. My life is joy. So nga oray maper-persecute ka, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Palakpakin ni Jesus. So concern ni Bagim. Madi na nga pagbalayan ni Satan. Madi na nga dadadailan ni Satan. Because ginatang naritan. Amen. Verse 11. Yes. We live under constant danger of death because we serve Jesus. Ito'y lubong, kasyay, maperpersecute tayo, gurguraan na tayo, nagitidad do mga tatao nga handa nga mo, tigap-gapuna. Itaan nyo ka na. No, damang gurgura ka na tayo, para sa mga salutsudan, apay nga kagurgura na kabsat? Tidad do maawan may bagada? Tamas-mas daw apay nga kagurgura da kakatawan matararamidom kadakwada. Pero jay spirit nga da kadakwada kagurgura da ka. So nga mas-mas daw damot lang. Para sa masalusuran, apay nga kagurgura da kabsat. No kunami jay, ada ti nga hanang kagurgura ka no maming santa. Apan ka agtipat-tipat ijay chichiw. Anay naramid na king kadajay nga madi. Kunong kat. Apay sinipat na ka, di na pa nagklap ijay church. Ijay nga matulala lagi ijay tao. Ada lagi ijay nagsalsalod-sudak iling. Tay di agrugiak nga ag-preach niya. Ijay, siyempre ijay bagulin. And start ko nga nag-preach ijay ti 3 years. Aba nag-preach katagida kakabagyan mi uncle ko. At iti nga kagurgura. Agbartek da pay ket umay da ket. Hangmi nga kay kayat da kayuta. Kung kunada, apay ngay. Apay nga hanak nga kay kayat nga uncle kunak ijay may sang uncle ko ini. Apay nga kasta nga na ungot ka kada kami. At when nabunagin kayo. Yan na aramid ko, dinabunagin na. Kat dinabunagin aksinming petak. Inak mga saba, makita mo't nga hanak ka maiwalwalang di ta kalsada, makita mo't nga haan nga gulo, tiamok, kat idi sa anak pa'y nga nabunagin. Kupay nga inawat ni Jesus, may saak nga lasinggo, agsugal no mamingsan, gulo, tiamok, di tadalan. Apay kayat mo nga agsubliak ijay, taintono agbabartak tayo, kat madisnog na ka nga uncle ko. Kunakat, Hana! Sana ko, kat matlagayam. Idibin mayat tibiyak ko, awan may baga na pinmanaw. Kasi ngam tata, tada pala ang dadyang uncle mi, iti naramid min, gapo ijay life of Christ, nagawid kami ikak-itsuna ti kwarta nga igatang na ti asukar, no, pangkapina, bado na kasi ay. Ijayan, sinmardeng. Into no ada kamin, ay kaan nakakniyay, kunanan. Nagbaliwan, into no ada ko nga agpipreach, agtutugawan. You see that?
nakita naman lang nga nagbaliw nga talaga na ito. Amen? Iso nga doon kakailia kiday, no? Bumaba kami, kat uray na kiday lasinggo, nagiday sugadora, dada apanda makis istorya. Uray na babartak da. Wana ta uray na babartak da, wano kwa kat, awan mo ti bagbagak kadakwada. Sige lang, awatin nyo ka din ni Jesus. Tulungan naman da kayo, kaya yuman da kita. At kung kunan day da duma, awan siguro na ilasag siguro pa yan kanyak dito eh. Kung kunan day, haan, kaya na din eh. Pastor kanyo day Holy Ghost. Takitaan nyo, kas kanayak, kaya da kayo nga baliwan. So, iso nga tata, uray na gijay, kakasay nga klaseng tita tao, kayat na no, bumaba kami. So nga dito, dadalan tayo nga Kristiyano, hanga ka po ta Kristiyano ka, dadalan nakita mo kasi, demonyo na kita. Haan! Ay, ayaton ni Lord na giday, handa lang piman nga naisimpapay lang. Amen! So nga di madlaw na nga kasday, nga uray kasday da kat sigilata, mayat lata da ikastam, tadang aruking ka dyan life of Christ, ay ayaton ni Kristo na giday, di ayaton mat. So, ijay da, kunada no, kayat mo kumapastor ta, sikapay ti umay dito ita, sikapay ti pastor mi. Kunan mo tagitay namati nga nabayag, ijay nga kakadwa. Kunada mo, awan ni Pastor Rumi, ti barkada na, di bartikiro mo, ti barkada na dito, ayan tayo, kung kunadang, anya nga ikasta tayo, kailangan nga masidag tayo kadakwada, alangan nga isudat piman ti umay. Amen. Ay, so kung kunak nga, haan nga kastay ti kayat na sa wen, taan nyo mat nga makita matumtumba ak ti bartet ko, ngam uray ag kakakatay, kasauklat ta. Amen? Iso na iti, haan gawin nga maarami ti na duma Kristiyano eh. No adaking ka ni Jesus, kaya nga adyasan dagi dyan. Hallelujah, tapno aday kasada nga umay. Tanur sumrak kadakwada di Holy Ghost, kayan met ni Apo Diyos nga baliwan ti biyagda. Idi maagasan day kararwada. Amen, halang nga bagiti agasan na pati kararwa. Pero concern ni Jesus iji bagi. So ako na ijay, so that the life of Jesus will be evident in our dying bodies. Tikaya nasa when may also be revealed in our mortal body. Tapno ti biyak ni Kristo, maiparang dito'y bagi tayo nga dito'y nga mortal. Anya ti bagi ni Kristo, wano ti life na health. So nga kayat na nga rumwar dito'y. Kayat na nga rumwar di strength na dito'y. Di glory na dito'y. Iso nga, may isang aramida na dito'y body nga strong and healthy. Amen. So nga, madina ti sakit, concern, iso na ti tabagiyo. No kayat yo ti maagasan, kayat met ni Lord. Kat I know nga awan ti mangkay-kayat ti sakit ti biyag na. Ulita ka, insurok-surok na gito idi, day saan tayo nga original nga life, din puyot ti Diyos, day spirit na kada tayo idi nga tao, keni Adan. Kat nabiyag iso na, day original nga life na, iso ti tunay nga life. Ngam di nakapasok ti basol, kat dinadal na daday nga life, nag-work iso na, iday saan tayo nga original. Iso nga ti sakit, saan nga original ti tao ti sakit. Iso nga madmadi tayo ngay, mairita tayo. Mairitate tayo ti amin nga sakit, tahaan tayo nga original. Kitaan nyo ti original tayo nga health, awan mauma ti salonat. Sino kada kayo ti nauma ti salonat? Awan di ba ibaga, madmadik ti salonat, kayat kumat-kumati, kayat nakakano ti agsakit ti mamingsan. No, awan ti kasjay. Ta original tayo gamin ti salonat, iso nga kayat tayo nga na salonat tayo kuma. Kitaan nyo, original tayo in the presence of God in the Garden of Eden. In the presence of God in the Garden of Eden, ususto da jay klima, da jay timpla ti temperature. Amen. Haan nga hot unay, haan met nga cold.
Because of the Spirit nga adda kada tayo, dirikriknaan jay tao di damo the presence of God. That's the original nga place nga ayan ti tao in the presence of God. Ngam idinagbasol ti tao, in may tayo dito yan lubong, nga magulo, nga madmadi nga lubong, iso nga adan tinapudot unay. Iso nga ano napudot, agpaypay ka, ta saan mo nga original nga lugar dihay. Nung nalamis mo nun, tayo nga original. The original nga ayan tayo, nga place in God's presence. So nga no wonder nga dumapan tayo jay heaven, awan ti agriri, tinalamis kinapudot ti jay. So nga maditi impierno, tanapudot. Are you getting something? Apay nga nainayong ko dagay concern ni Lord, jay bagita yo. No jay presence natin mapuno ka na tayo, haan tayo unay, nga ma-rikna dagay nga pudot lamiis. Dagito'y rigat, ito'y lubong, kaslahan tayo nga mapapiktaran because the presence of God iso ti kumplito nga kailangan ti tao. Iso nga mapno tayo dati presence of God, ti Holy Ghost, kat no napno kayo, ni-declare yun na day, accept yun na day, kat tagiday sanmat nga lang, receive pa lang ka ni Jesus, repent, agbabawi kayo, awatin yun ni Jesus, ijay heart you, tasumrek, iso na by His Spirit, tapno agasa na kayo. Amen! Patyan tayo iso na, ket agwork. So concern ni Apo Diyos ije body. Anak kayat nga ma-destroy. Balay na dayta.